Sibeka kanjalo lena ngoba hayi okukhulu sekwenzekile okukhulu esifunayo. Ngisho ke sibanje into ezingane ukuthi icansi likabantu ilakhe vele uzokuthola. Sengibekela kunina ke. Ake nilungiseni ke sibizana khona. Sibizana khona. Amen. Ukuvuza ukhokho loyo ozala umkhulu ozala ubaba iyakhuleka intombi kamkhulu uMahloba omuhle umkhulu wami loyo ozala ubaba iyakhuleka intombi Sahlukane eshangana kuze kube namuhla lokhu asikalitholi ubaba loyo ongumkhulu walentombi iyakhuleka intombi ekaduduma kodwana ivukuthela amanzi
ugolombiwe umandla kababa awugangela ngane ugangela ngawo umthakathi limile ibhande emshinini usho asibambe siyisele ngokwenyane usho iyakhuleka intombi kasayimoni uphelile ngoba uthanda abafazi babantu umne wethu loyo owelama lensizwa ezala le ntombi iyakhuleka intombi kampisa ayisi umuntu usho idamagaja kuphela ivela impisi iyobona umfali umne wethu loyo lesizwa engiqeda ukuyibiza iyakhuleka intombi sagunda mshefana angibhuzi ngisebiqwele sikhonda futhi imali usho Kukhona-ke umkhutshana abantu abaye bawenze bathi ingane ayinamkhuhlane inawo kanti baqamba amanga. Le yami ingane mkhwenyana ngicela ungiphathele kahle umkhuhlane wayo engiwaziyo ukuhleka. Usho uma ukhuluma nayo uyibonise uma inkinga ikhaya ikhulu phansi ngeke ukuthengise ikufundisele yona ngoba isencane nani niyayibonela angifuni mkhwenyana ngizela amabhubesi ongibona lapha engilandela mkhwenyana ngazi ukuthi uma kungathola ingane isiqhamuka isineyibazi lapha ebusweni ukuthi uyogijima ushonephi ngoba lo mhosha ngeke ujombe umfushana umuhle nakakhulu ngoba sebelapha. Siyabonga nina basematshaleni ukuthi nathi nisenza abantu nathi nafika ngalolu suku nathi emphakathini